Really? Ингээ явна гэж юу? Нүүр бууж ирсэн үстэй. Really? Яах гэж яваад байгаа вэ те? Я буцна гэж үү дээ. За. Иш ерэн зүгээр төөрж яваад ороод ирсэн шиг байна. Just make sure you watch each other's backs in the storeroom. Wouldn't want to lose my loyal customers. Би өөрийнхөө үнэнч худалдаа авахчтай алдахыг хүсэхгүй шүү. Store room-д орохоор би биенийхээ арыг харж яваарэ. Гэнэ. Which way to the chisel? Keep rowing towards the statues of the oarsmen, then thread past between them. Ini аваарай хөө. Strength. Хоёроор нэмэлтэй. You never did tell me why Freya spit in your face. Well, she blames me in large measure for her present circumstances, and not totally without reason. Enough. No story. Our focus is the road. Completely understand. I'll finish later, lad. Ягаад нүүрлөж нөлөмсөн бэ? Түүний одоогийн байгаа нөхцөл байдалд нь би буруутай гэж боддог юм аа гэнэ. За энийг бол онгойлгоод хэрэггүй гэдэг дөлөө өмнө нэг харсан. Барахгүй юутайгаа байлдах хэрэг гарч магадгүй. Оо, за юу. Hey, it's a fragment of a language set. You should look for more like this. За Niflheim-ийн юу нэгдэд эхэлж байгаа юм байна. Иш явахгүй юм байна да. За. Буруу газар руу гарсан байна. Тэгээ буцаад явцгаая. Энэ миний авч чадахгүй юм байгаа байхгүй наа. Тэгтээ зэлдээ очиод ирнэ. Голоор нь явах юм. Голоор нь явахаар чинь хоёр хэрэг дээр нь очоод нэгээр үтээдсэн шүү дээ. Ямар ч гоё газар тий. Mimir, you never did tell me why Freya spit in your face. Well, she blames me in large measure for her present circumstances, and not totally without reason. It all goes back to the long war between the Aesir and Vanir. Prior to that, wars for the Aesir were easily won, but the Vanir had proved their equal and exacted devastating damage. Both sides suffered tremendous losses, and for many of us, quite frankly, war was simply no fun anymore. It was a rather senseless waste of precious life. Wouldn't you agree, brother? Precisely. Enough was enough. And at last, Odin's most brilliant advisor became determined to find a more enlightened path. He set about to broker a peace between the gods. It took some convincing, but ultimately Odin was persuaded to marry his deadliest enemy, a certain Vanir goddess, legendary not only for her fertile beauty, but her genius at the very Vanir magic that Odin had long aspired to master. Freya married Odin? What was in it for her? It was a sacrifice to protect her people, a selfless act of love. Truly, she deserves better than she got. But of course, there's more to that story. You can beach over here. За. Юу яасан гинэ? Ягаад You were taken from this realm too early. ягаад нөгөө нэг
Freya хинлөө нулимсан бай гэхээр юу яасан гинэ? Дээр үед ийм дайн болж исэн гинэ. Энэ юуны Acer болон Vayner хоёрын хооронд энэ хоёр улсын энэ хоёр хүмүүсийн хооронд Vayner хүмүүс Acer хүмүүс. Тэгээд энэ дайн Good. бүр The special chisel is ahead past this gate. Ready yourself. цөхрөлт хүртэл яасан юм байна л да. Нэлийн удаан байлцсан байл да. Одоо Орос Украин дан гэдэг шиг. Тэгээд хэдий Acer илүү том хүчтэй байсан ч гэсэн одоо Vayner байлдаж чаддаг. Үнэхээр мундаг гэдгээ баталж харуулж одоо нэлээд их дэмэж үзүүлсэн гинэ. Тэгээд энэ удаан дайныг болгохын тулд удаан дайныг дуусгахын тулд Мимирийн гаргасан санаа нь хоёр юунуудаа гэрлүүлэх байсан гинэ. Тэгэд гэрэлсэн гинэ энэ хоёр. Юу. Freya Odin хоёр. Ягаад тэгэд гэрлэлт нь бас хамгийн нөгөө нэг хүч болж өгсөн юм гэдэг юм бол юу юм байна л та. Odin нөгөө Freya-гийн тэр хэргэлдэг шидэнд нь амар тийм дуртай байсан юм байна. Тэгээд тэр шидийг нь сурч авахын тулд бас ерөнхийдөө Odin гэрэлсэн гинэ амар зүүн гар. Агр мамрыг бат. Эльф дарк гэж юу гэж байна? Тана бас чах дарк гэж үзсэн. Sorry, not ready. You who walks among the living, my beloved Gulvig calls to me. She yearns for peace, yet her remains lie in pieces. I beg of you, make my Gulvig whole again. You want us to collect her bones? Gross. Gulvig's Sather magic knows no bounds. She can reunite you with those you've lost. Really? How? Boy. I can smell your grief, child. Rest assured, her magic is strong enough to create bridges between life and death, if only for a short while. Boy, we are leaving. За энэ Gulvig-ийн They've taken 3 of Sweet Gulvig's bones and spread them across the lake. Gulvig гэдэг энэний сүнсний Яа, цаашлаа. Gulvig гэдэг энэ сүнсний Maybe we should look for those bones. хайртай хүн байсан байж Did та. you hear him? We could talk to Mom again. If we keep an eye out Look while if you we... wish, boy. I will not be distracted by this fool's errand. Энэ Gulvig гэдэг Sather magic ашигладаг нэг юм witch байгаа юм байна. Байсан юм байна. Энэ үхсэн. Энийг This chisel we seek. ясыг нь 3 хуваагаад биеийг нь 3 хуваагаад 3 яс бодгоод Just the story for you. хуваагаад авчихлаа. Энэ нэрлэл авчих юм бол There was a giant once named чамаа Thumb. нөө үхсэн үнтэй чи A уудаж very өгөөг юм. giant, who, despite his mountainous size, was without question the greatest stonemason this world had ever seen. Proud Thamur hoped to one day pass his vast knowledge on Thamur. to his son, but young Hrimthur had the heart of a warrior. Perhaps the father had too much fear in him, or the son too little. Either way, a quarrel of theirs spiraled out of control, and the overworked stonemason struck his son. Hrimthur ran off into the night. Feeling shame and regret, Thamur chased after his son, but in his emotional state soon found himself wandering Midgard, lost and alone. Sadly, he caught the eye of the one person who didn't want to meet alone that night, so far from home.
And what happened next? You'll see. За яасан гинэ энэ Тамуур гээд авраг бит байсан гинэ. Giant байсан гинэ. Тэгэхээр Giant нь одоо өөрийнхөө авраг биеэс гадна What killed him? No. He fell in a village? Aye. When Thamur fell, he crushed a charming place famed for worshipping the Vanir god Njord. за юу гинэ. Бүр амар санагдaltaй. Тэгээд ийм юу байсан гинэ. Storm Missing ч одоо чулууны дарах юм болов? Тийм байт юм болов? Ер нь тийм монгол үг. Тэгээд чулуутай холбоотой тийм Mason байсан гинэ. Тэгээд Thor always took credit for planning that one. тэгээд гэрээсээ айгүй хол хүүхэд нөхц юм уу та. Тэгээд хүүхдээ хайж яваад юм уу эсвэл хүүхдээ гашуудж яваад аль нэгэн заяа. Тэгээд гэрээс айгүй хол явж хагаад нэг хамгийн таарах ёсгүй хүнтэйгээ таарсан гинэ. Тэр нь тоортой таарсан юм байл л да. Тэгээ юу болсон бэ гэж чинь нэг өгцөн хөвтөж шít нар чинь. Тэгээд юу юм бэ? Тамуур нь Frost Giant байсан гинэ. Нөө мөсний юу? Мөсний авраг бай. Тэгээд ингээд амьсгалаад үхт нь биеэс нь гарсан амьсгал нь ингээд энэ хавьд ингээд тас мөсний газар болгоцсон юм байна. Shit toots. A wolver! A dangerous beast. We will take him down together. Not yet! 장난다. Yo. I wish I was strong enough to do that. Almost there! I'm not ready! Match. We seek a chisel. The tip of one, yes. A very, very giant chisel. Авраг том цэцэг гинэ, түүц байгаа гинэ. Тэрний That big crystal on the giant's ring was promising. авраг том чийсэл байгаа гинэ, түүц байгаа гинэ. Тэрний Oh, neat. зүрийг нь His idea. байгаа гинэ. Тэр чийсэл байх юм бол хэдүүлээ яаж чадах юм бэ та. Jotunheim явж чадах юм байна та. Түүц байх юм бол. За хэдүүлээ энэ шууд explore хийх гэж болж байна уу? Энэ ус чийсэл хэрэгтэй юм чинь. Одны chamber. Одны нууц chamber гэдэг ба шүү дээ. What happened to the survivors? Oh, Thamur was a frost giant. When he died, his final breath froze everything. Энэ тосгон дээр унтсан гэдэг байгаа байхгүй юу? Энэ тосгоныг яа тэгээд шууд хөлдөөгөө алдсан юм шиг. За зишээ явахгүй байна тэ. Ишээ гарах юм уу? Atreus, to me. Atreus not there. Харах юм чи. Сүхээр үгүй. Трик сурчаа. Трик хийгээд өгтөө. За хэдүүлээ. Гошиг ухнаа. За. Царим бот юм тий. Geared defensive armor
Favoring unique runic. Sturdy offensive armor that increases strength. Энэ зүгээр. Дотор нь би юу хийсэн бэ энэ? Шинэ юм авч юу? Symbol of cunning. Symbol of truth. Ачаа бас левелтэй юм шүү дотроо. Би symbol of truth хийсэн байсан байна. Энэ хэд чинь Dark Elf-ууд эсрэг юм байна шүү дээ. Inscribed Crest of Perseverance. Blessing нэмдэг гинэ. Successful block дээр. За явцгаая. Чизэлтэй болоо яа. Ёо There нара. he is. Find the tip of that chisel. That's the magic we need. Аимшигт. Тори алхмах гэж байна баг аа. Hostiles. Just give the word, and I'll find light crystal. Ready to go now. Hit ya. Чи таньжуулна. Чи саньсан. 아니야, 산지. 그렇지, 산자라. 산자라. 요. 어떻게 됐다, 쇼. Enemies down. 이때 혼천 직스야. 네. 혼천 직스 말을 빠르게 보시지. 요에. 자, 5초. Come on. Nice shot. I felt that one, brother. За юу вэ? Increase frost attacks by 50. Амар юм шүү. Оо. Этрээс чи сахар юм шүү. За дуус санаа амруу. Зүгээр Димитрий яваад опшнд босс шиг юмтай бэлтчих юм шүү. Хуургаа. Plated rune weaver bracer. Түрүүнээс шинийг олоод байгаа те. Айч яач level 4 юм байна л да. Жохон сайн л илүү. Нэр хэдүүл яа. Энийгээ сайжруулъя.
За энийг олсон шүү дээ. Sigil Frost of Defense. Defense мөртлөө Frost attack-ыг 50% нэмнэ. Resistance юм биш үү? За level 4 юм чинь нэгчтэй. Хамгаалт юм байна л та. За. Эндээс ирсэн те, энэ аваас ирсэн те. Тэр юу вэ? Can you read it? Yes, sir. To Njord, we offer back the sea's bounty. Ah, yes. It was believed that Njord calmed the winds and seas for the fishermen. For that they loved and worshipped him here. Дээрээс нь очдөг юм байна л та тий. Эндээс юм хийж байх ч. Hey, Harding Road Pizza. That's handy. That did it. Тэг гол энэгээр одоо яах вэ? Нэг өндөр төлөвтэй. Замс яа. Жох амсыг итгэх та. Энд тавьчих тавих юм байна. Энд юм байгаа юм байна. Окей. За, ямар савч тавьчих те. Бага юмраа хийж лээ. Байхгүй юм санаа зовоод яах. За гүүгэр. Гэлзэн шүү. Яадаг бол энэ голгож таглаад байгаа юм шүү. Өөр юм би. За үзгөө. Юм алчлаа шүү дээ. Dust of Realm. Formless substance found inside realm tears used to enhance unique properties of various talismans. Ийм 18 байгаа юм уу? Oh my god. Father, look up there. За хэвтэй аар. За хэвтэй аараг авсан. Хэвтэй аар. За өөр юу вэ? Энд юу байгаа? Гурав тишээ харсан. Гурав тишээ зүгээр 3-5. Буруу тишээ харсан 3-5. Дэшээ харсан P. Биш байна. За буруу тишээ харсан 3-5. Дэшээ харсан P-н хаана байна? Юу инаараа. Авраг амт боо. Зачсандаа бүгд хамаг юм шидчих. Зачимтгоо ч хэцүү. Йоо. Тэ сахлын хараа зүгээр сахлан зүгээр идүүлээ юм шүү. Сахлынхаа нэг ширхтэн зүгээр идүүлээ юм шүү. How are we getting down there? Яа, амар юм бэ. I have a plan. You do? Do not act so surprised. Oh, no offense, brother, but I don't even think Thor with Mjolnir in hand could get through that much ice. Then Thor's a fool. This should be entertaining. Floyd, Ready. Run! On your left! Keep on!
Анаа зүгшүү дээ. Өөр хана. Аагүй. За. Нэг огроор нөгөө огроор татж авсан. Огроор юм тийм. Гэтчээ. Tell me when. You again. Come on up. Эй, чи юу гэнэ. Синдер энэ өөр явж байгаа юм дандаа. Ямар ч их маавсан дээ. Гоё маавалах шиг бах юм. Inscribed Crest of Cunning. Successful block дээр cooldown багасгах нэрээ хэрэгтэй юм шүү. За. Энэ ингэсэн бохтой нараа. Тоор энэ ингээд евро нь чизлиг нь өөрх нь болохоор зоогоор алцсан байхгүй. Доор гэрэлтээд байгаа сте. Цүүцэн. Wow, that was something, that fight. Here, catch. Well, that was a waste of a perfectly good How hour. were you not seen? There is nowhere here to hide. Oh, that. It's a little trick my people can pull. A special way of not being seen. Харагдахгүй байх. Чи яагаад юм харагдахгүй байсан юм? Яагаад чи ингээд зүгээр яваад байгаа юм? Гэсэн чинь юу гинэ? You can be invisible? Эдний одоо энэ одоогоодын хийдэг тийм трик залмих гинэ. More like I can step into the realm between realms. And your mind doesn't understand what it's seeing, so it sees nothing at all. That's how we avoid ever having to actually use the weapons we craft. It doesn't seem to work on dragons, though. Луундэр Your ажилтгүй brother шиг wanted to байсан. know if you're getting enough to eat. Юу гинэ? Бүх улсууд бүх рэлмүүдээр зүгээр алхах чадвар гэх юм уу? Тийм чадвартай гинэ. Тэгээ тэр нь луундэр I ажилтгүй guess I шиг could tell you байна. on. Brock was asking about me? Was there meat on his breath? Брок надад асуусан юм уу? Тэр арх утсан байсан уу гинэ? You let him touch this again. Чи түүнийг энэ дахиад хүргэсэн байна тийм үү? Тэгсэн яа дээ. Come on, then. Come on then. So that's how Brock was in the temple right after the water drop. He stepped between realms. Okay, now shush. I need complete silence for this. Ингээд болоо юу. Сая бүр онцлог хөлтөө. Сая алхыг маань салах гинэ. Сүхэг маань оноогүй шүү дээ. Би бүр харсан. Зүгээр ширээн дээр нүдэл. Oh, I could use a distraction. Metal plated. 3 plus болох юм байна 3-аас.
Well, scrounge around a bit more and we'll build something then. Хэдүүлэнд нь юу байгаа юм уу? Бразил план байгаа юм уу? Yes, Man, my Titan young Ball. man? Silent but deadly. За, тайлан босс ажилласан. What did we miss? Оюун сайжрах болох юм байна. Гэтэ юу юм бэ? 25 мянга. Асар үнэтэй юм байна. Энэ resurrection Where стон were you хэрэггүй юм even байна. carrying those? Арай сайн авчих уу? 5000. Кретос өхөнгөт дөрвөлжингөө дараа Don't let the тамилуулсан. Draugr get you.